nongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku makuru ku mutekano politiki na diplomasi. Turi tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tugiye kwibandaho uyu munsi, umutekano wakomeje kuba mukeya cyane aho leta Kinshasa yagabye ibitero byo mu bwoko bwa drone mu gace ka Nyabiondo gaherereye muri teritwari ya Oso Banyangu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'iki gitero cy'ibisasu byaturutse kuri drone za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse zifatanyije n'ingabo z'abarundi, amakuru ya MCN avuga ko ico gitero cyagabwe mu gitondo cyo ku itariki 29 n'ubundi z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ku yandi makuru nza kubagezaho, umuvugizi wa leta ya Iran yatangaje ko kugeza ubu ngubu bagenzura umuhora wa Hormuz ku buryo bwuzuye. Ibi ngibi biratera ingaruka ki cyangwa se birongera umwuka mubi gute ku ntambara ihuza leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Iran? Turaje tubirebere hamwe uko byifashe. Muranyemera mwebwe mwese mbashimire mudukurikirana ku biganiro bya Dr Prince TV, abari ku migabane itandukanye, umugabane wa Afrika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi. Turabaramukije cyane. Turaramutsa abari mu burasirazuba bwa Afrika, abari muri Kongo, abari muri Uganda, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, mwese turabaramukije cyane. Munyemerere nshuti zanjye rero twinjire mu kiganiro cyacu tudatinze, dusesengure ndetse turebere hamwe uko byifashe. Duhere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse turaza no kugera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aho ngaho hose twasesengure turebe uko byifashe. Kugeza kuri ubu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nuko umutekano wifashe neza ahangaha mu bice bitandukanye by'umurenge, hano mu Minembwe, hano kuri za Point Zero, mu Gipupu n'ahandi hose higaruriwe na MLDP twigwaneho. Kugeza ubu umwanzi ibitero ntaheruka kugaba ibitero haba ku buryo bwo mu kirere ndetse no ku buryo bwo ku butaka. Umutekano ni wose. Munyemerere dushinge amavi cyane muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho byongeye kugaragara ko hagaragaye umutekano mukeya ni nyuma y'ibitero bivugwa nkuko tubisanga mu kinyamakuru MCN. Bivugwa ko rero igitero cyabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2026 cyagabwe n'ingabo za leta ya Kinshasa zikoresheje indege mu bwoko bwa drone, yarashe ibisasu ku baturage baherereye mu gace ka Nyabiondo gaherereye muri sektori ya Oso Banyangu muri teritwari ya Masisi aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko tubisanga muri iki kinyamakuru rero kivuga ko abaturage bagize ubwoba bwinshi ndetse bagira n'ubwikango nyuma y'ibisasu biremereye cyane byagabwe na drone yabimanuye ku mitwe y'abaturage ndetse n'amazu yabo n'ibikoresho byabo bigiye bitandukanye. Nyuma yaho muri iki gitondo mu kirere cya Nyabiondo n'ubundi muri aka gace gaherereye muri teritwari ya Oso hagaragaye drone nyinshi cyane zakomeje kuzenguruka kugeza aho imwe yifashe irekura ibisasu byinshi ku baturage bari muri aka gace. Ibi rero byakomeje gutera impungenge ku mutekano w'abaturage. Nyuma yaho rero bakomeje kwicwa ndetse no gukomeza gutotezwa na leta yabo ya Kinshasa. Ese mu by'ukuri ibingibi byo bizagira iherezo ki? Bizagana hehe kugeza kuri ubu muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho bikomeje kugaragara ko umutekano utifashe neza. Ni nyuma y'agahenge rero abaturage bari bamazemo igihe batagabwaho ibitero na leta ya Kinshasa. N'ubundi byagaragaye ko kugeza kuri ubu ngubu bari bafite umutekano, bari bamaranye hafi ukwezi kose nta bitero na bikeya byongera kugabwa hano muri no teritware ya Masisi. Imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ya societe civile n'imiryango itegamiye kuri leta ntacyo ibivugaho kuri ibi bitero bikomeza kugabwa ku baturage. Iyicwa ry'abaturage bishwe na leta yabo, dore ko idatinya kumanura drone ndetse kumanura ibisasu ku baturage, dore ko aho ngaho nta n'ingabo za M23 zari zihari byibuze ngo tuvuge ngo nizo bashakaga kurasa, dore ko barashe muri aka gace niko n'ubundi kari karimo abaturage. Kubw'amahirwe nta muturage wigeze uhasiga ubuzima, dore ko ariko bangije imitungo yabo, ibikoresho by'abaturage birahangirikira ku buryo bukomeye kugeza kuri ubu ngubu. Nkuko twabisanze muri kino kinyamakuru cyakomeje gutangaza ko
izi drone zaba zarahagurukiye Kisangani hano ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko n'ubundi M23 ndetse na AFC bakomeje gushinja leta ya Kinshasa ndetse n'uyu mujyi wa Kisangani ko ariwo waba utegurirwamo ibitero byo mu bwoko bwa drone, ariho zihagurukira zijya kurasa hano muri Masisi. Kugeza kuri ubu ngubu rero bikaba bikomeje gutera impungenge nyinshi ku baturage ndetse n'abandi banyekongo bagiye batandukanye babona iyicwa ry'abaturage baherereye hariya muri iriya ntara. Abangaba barazira uko baremwe cyangwa uko bavutse. Leta ya Kongo ifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro bakomeje kwica bano baturage babaziza uko baremwe cyane, dore ko bavuga ko ari abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuye mu Rwanda cyangwa bakomoka mu Rwanda, bityo rero bagomba gusubira mu Rwanda nk'uko tubisanga mu mategeko mpuzamahanga ndetse n'abakase imipaka. Aba baturage ni abakongomani ku buryo bwuzuye, dore ko kugeza kuri ubu ngubu bakata imipaka abazungu bakase imipaka bano baturage bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bamaze n'imyaka myinshi muri bino bice. Kugeza kuri ubu ngubu rero akaba ari abaturage b'abakongomani, nubwo leta yabo itabyemera kandi nubwo imitwe yitwaje intwaro nka FDLR ndetse n'iyindi igiye itandukanye ikomeza kubagabaho ibitero ishaka kubica kandi ishaka kubakura muri biriya bice. Kugeza kuri ubu ngubu rero biriya ntibizigera bikunda kandi ntibizigera bibaho ko bari abaturage bazigera bava hariya, nabo bafite ubushobozi bwo kwirwanaho kandi biyizeye mu bijyanye n'imirwanire, dore ko kugeza kuri ubu ngubu leta ya Kongo nayo yananiwe kuba yagira ikikora, nubwo ikomeza kwisarasanga kwikarakasa igaba ibitero hariya muri iriya ntara ikoresheje amadrone, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ku butaka yatsinzwe. Igisigaye ikaba ari ukwifashisha drone gusa kugira ngo ikomeze ihungabanye umutekano hariya muri biriya bice. Muranyobera inshuti zanjye rero, amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri Irani. Iran naho umuvugizi wa leta ya Irani abyutse atangaza muri iki gitondo ko kugeza ubu ngubu bagenzura umuhora wa Hormuz ku buryo bwuzuye. Ndagira ngo mbibutse ko uyu muhora ari wo wateje ibibazo ndetse no kwiyongera kw'intambara hagati ya leta ya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi ni turufu ikomeye cyane ya leta ya Irani ikoresha yifashisha mu kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari nkaho wagira ngo niyo isigaye yonyine. Mu gihe cyose leta ya Irani igifite ubushobozi bwo kugenzura uyu muhora wa Hormuz, bisobanuye ko igifite n'ubundi ubushobozi bwo kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ariyo yonyine, ari uyu muhora wonyine uyifatiye runini kugeza ubu ngubu, ari nawo urishisha mu biganiro. Ku biganiro utereka imbere ko ugomba gukomeza gufunga uyu muhora, dore ko ufitiye umumaro munini cyane isi yacu dutuyeho mu rwego rujyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Byose hafi byinshi bigana mu Burayi, bigana muri Amerika ndetse no muri Afurika, bica muri uyu muhora wa Hormuz biturutse mu burasirazuba bw'isi, cyane muri bino bihugu by'Abarabu bicukura amapeteroli ku bwinshi. Kugeza kuri ubu ngubu rero uyu muvugizi yavuze ko mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaragabanya cyangwa itarahagarika kugaba ibitero kuri leta ya Iran, nta yandi mato azongera gutambuka hano mu muhora wa Hormuz, cyane amato aturuka mu burengerazuba bw'isi cyangwa se ajya mu burengerazuba bw'isi ntago azakomeza gutambuka hano. Ni nako byongera ikibazo kiri ku isi cyane cyo kuzamuka kubijyanye na peteroli kugeza n'ubu ngubu, ndetse n'ubuzima muri rusange ku isi bukaba buri guhenda kubera uyu muhora wa Hormuz wafunzwe na Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ivuga ko mu gihe cyose Iran itarafungura uyu muhora nayo izaguma kugaba ibitero kuri Iran. Bikaba bikomeje gutera impungenge cyane, aho twabonye ko Perezida Donald Trump yo yatangaje ku munsi w'ejo ko Iran yigiza nkana kandi byari byose izaruha ikafungura uno muhora, dore ko bagiye kwigabaho ibitero bikomeye cyane. Perezida Donald Trump yakomeje gutangaza ko n'ubundi ibitero bigiye kwiyongera hano kuri Iran. Isi rero ikaba ikomeje kugana mu kaga gakomeye yatewe n'uyu mugabo Donald Trump ukunze intambara cyane, ukomeje gushaka n'ubutunzi muri biriya bihugu byo mu Barabu, dore ko kugeza kuri ubu ngubu agwanira kuba yakontorora ndetse yaba afite byuzuye hariya muri Iran. Twibaza kuri leta ya Israel isa nkaho yashizwe inyuma muri ibi biganiro bihuza leta ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
nayo itabiparticipa nkuko bikwiye, nayo itemera ko bizaba mu gihe cyose leta y'Iran itarubahiriza mu byo bimwe bagiye bayisaba, nko kugerageza kudacura misile long range missile. Izi ni misile zirasa zambukiranya imipaka. Leta